Kaseng hito hapok kejingilam ubak don bok dekar kelalit ban IT dekedor khas haga Menteri Ketenagaan Kejelam Meghalaya i Dr. Ampurin Lingdo haga bakal dawa bagi sorkar ke bantau no ya kabut terikam ban bo bahak kerpang ya kejaka pulih nak bentagi samlah ya kejaka pulih sorkar kentup ya kahaya bat professional studies. Namarkum bagalong mentah kejeng bahak igi samlah menit pulih leng baka bahak sorkar kalong gebam yahap. Presiden Kihito lekentu ke sorkar jela bagi demen menjorshua da ordinance. Bara shua pan sedang kijing pulih hak senam manwan ki head jong ki department ki demen don ke reservation policy ka basai kedar. Hak bayadai bat ke admission ki jaka pulih jong ke sorkar kentup ya ka haya bat professional studies. Ubak don bok dekar ulong banakaliang jong ke menteri sorkar kelapan paw hakmat jong kaseng bahkan sarah ekni kijing dawa sya menteri rang ba ke jela. Uli itu berkehito kelapan jeng pencai ke sorkar jelah ke baydai bat karukom bahak ak pulih putih. Nrai namar kejeng pulam ke sorkar jelah kelapan long ya kehito ban let mudoi ke yang syari. Bat lengba kejeng tuklar jong ke yang syari ba ke sorkar jelah lengba ketenataan kelapan pau ba kejeng bahak kerpang hak pulih putih. Kabagentut ya kahaya bat professional studies la penterekam kat kum ganong rem jong ke state job reservation policy. Dei halor bangyo ikane kishti tingi tho ikane kishti kabangi I suggestion chika government banang ni shikman habaya dei bakata ka baha pule jongkini malik pule doktor engineer bakiri kibe habaya dei bat ka baha pule tingi la kren ka basai ngila koru ba katkum ka reservation policy namaria ka reservation for educational purpose ka baha pule klem bekon thop tingi nakaleng ka jungi ngismu kya kat badan don kadang ya keren kata expert committee ni tho saka government banang ni sakman habe dei bat ka baha pule kindai na ban ai te kenjan notification lani ba kendra ha ke cabinet ta ba pa sika ordinance ka ban riu banai khnang ba ki badai hok ban yo bandai pule ye ka reservation ha ka baha pule te je kata kena kalian ga jong i laong ba indra show cm ban ya keren ye kan ni ban pensngong ba ka eka mangi kwa pa ka jing dawa ka jungi tere nakaliang ka jungi ngila keren bete ka basai ada ka sarkar hi kamla ban le ei ban ra ban snar ka kenta ka kenja polisi habe dei ka bah pole tangim ban sengin selek biang sayang besar sesien kat kum haden bengyo jubab kat kum kanika hajing ai suggestion ni ya ka sarkar jela te habia dei hi pat kanika ka bha pule ka reservation on educational purposes tangi hapan podian bat ngin songthai jeru namar ba pila i ngelai ya bat sieng ka shari te jagatai ka ban nang ni sakmat pat ngin pengor ban ngin podian ru bat nginum ailat ka pa pe tang bakam don kata ka polisi notification men ka niru kami ka to mo kata ka PR jong tu khna ubom deyu nong song jong bidla ndri nakapor tharai philai hi baki practice ya kata conventional practice habe dei ka bha pule phim phadju usmo bundon kata ka PR kande ko past time kani ka reservation hi hapo jala jungi long ki pajba ki de bantip bakalong highly illegal namar ba klam shimla kuntuk hapo jongka reservation policy 1972 te ka ai ka ba ka government ka de banle ka de ban shna ban keren ai ban lene ban le ai halor kan ko polisi lom kunta ta ko man bale chakut ni ya tung kho namar ne kam phat long ain kam phat don kano kata kanja notification kaliang ko government Ha kawai pat kaliang kahito kalapan jing pencai ru ni Dr. Ampurin Lingdo ha ka bedai ba gejing pensange no e gejing penbenai ke result jong ka mid level health provider ha ka contract ban chakri ha ki health and wellness center but sub center ha ka jela leng baka National Health Mission. Kabla penmi ak arpulai terik unailar kesenam arajar arpulai, bat kilebuk jing keliru lanu ke sorkar jela kan penmi ak result ka ba thamai. Kaban kentup lang ya kijat penriau garu.